Ebiwa tayari West eshaheji ndio murembo Rambara bitu izo bari anyuma zo Town Clerk Wambara City Justin Bareke arjireyo yagirangu abantu abarikora hanguto nibazaku kwikobwire bababinge ahanguto bitakasheshe kari zoba omuri Kampala City twareba abantu abakora ahanguto erizo batakoraho then abantu ababiyemba vuga boda batine stages eyibayemba parking nabo babasa kuba batakora izo bari anyuma zo bite biri bija ahabo kuba Minister Minsa Kabanda ayijire yaragira ngo mu weeks ibiri abantu abakora ahanguto bashe kubambarugaho biterizoba twabasa kuba twajiro mugisha goganirana na arikura abashubuzi omuri Mbarara City twenda tshobore ahanshonga zitari zimwe na zimwe ece kiragiro kirugireyo bomba kirebata Town Clerk agize ngo bwire buce ibaza kuba bijire omuri Mbarara nabo babagengu baruge ahanguto reka ture ebyari gamba ahanshongeji live tayari West ebare munonga nanabakutureba aha tayari West amwe bari kutureba kandi twabashimirwa mu kibuga tweta the heart of the city Mbarara City the land of milk and honey nashemererwa ahabwa ubutumwa ubwo kwenampereze abanyambarara hamwe n'ihanga ryona kandi obukwatirine n'abashubuzi abarukorera aha ntuzeta street omuri Nyankore nimbaso butamanye ko ndakigambe konka abarukorera aha street na munonga barkweta abatembeye turebere Town Clerk nagirangu aba batembeye ninga bari kushubura hanguto nibaza kuba babashabire kuruga hanguto inshongeje no gigamba hoki okubashaba abatembeye aba ninga shabara korra hanguto okubashaba okuruga ahangutezo omuringo gumwe nikibasa kuba kishikiri ahabwo kuba abashubuza aba barakorra hangutezo nabone bakimanya ngo umurimo gwabo gw'ubushubuzi nabagukora omubanda beragiro ahi bari kukorra na hatari nka kwawe ngo hapangise nar na hatari ngo hirgo rusarwo korra konka hata kubihaho ntwenda tugarika ho gacenyuma abana banya Uganda abariyo bakora abana banya Uganda abariyo bega okukora business emirunde minji ababantu abarya hanguto nababa baraho habwe nshonga nkishatu actually hinaba kuba bariho habwo kuremwa okuzahara kubasa kuba nka government ahari kwenda ngo bazi yani nango bazo mu maduka no basa kuba batakaga basize abandi no basa kuba bariho ubundi tubakashomesibwe kumanya hibashimire kuba nabazi nangwi nabakuzaho kugira ngo itweco nicyo twashazire mu tukori ubona baba baryo mu kategori ejo so mbona kategori zishatezo nazo zirya hanguta konka tena nitshimanya ngo mu Uganda hati private sector ningo bushubuzi nubwo bucirumu employment irya terho emirimo terho so nchimanyisa ngo abo bari no beyiya nabo ngo bakabaho konka ebye bintu bishate binagamba nibyo bibatire okutundira ahamyanyejo obundi obutashemesibwa kumanya bahibashimiye kubana baza ubundi obutabasa kuza mu maduka gabashimiye kubana bazamu ninga sho mwabo mwe bakashara mbati kungabo ko bashazire mbati nabonto bateka mu kategori iba kuba yabatarashomesibwe kumanya ko bashimiye kuba mbacira so ntuteka ngo karabe ntenda kubaho encourage yo kugira ngo abashubuza abo barge ahanguto yes fine turebe habaho emitendera icyo kubanza bayetwa bakashomesebwa hando kushemesa tukumba kusabutakwa kwizoba rumwe kuko kwizoba rumwe oshutinge nk'ikiragire cyo kwenda kuhereza bete bashomesebwe okuba kubasa kutandika business ezo na okuko basa kutandika business aharuguto hatoka hizo kargaho kajirota okaza ahantu ahakabasa kuba hari official naiza kushigama nti nko muri zone so cyaba kirike cyo kujanga nabaka babingaho murundo gumwe nicabanje manyisa ngo hina abantu binji abarakuza kuteganisebwa icyo kubanza abantu aba niho barakurya niho bari kwiha survival no bakwihanka ka school fees niho bakwihanka ka rent ko kubasa kugira ki no mbwene niho bariyo no bapemera future yabo aha mwanyogwe hatu wabiho all of a sudden otaba planning njire hibarukuza kwako hariho enteka teke yo kugira ngo baba planning njire hibarukuza ninga shine hibarukwenda kubateka ninga shine direction hibakwenda kuborekamo that would be good konka kube hata kabira hejo hatu kino buzu sewo yenda kubuza ikibuzo cyane cya kabiri turebere speaker Bonita Shobya Owambara City yaruga yagira ngo abantu abarikora hanguto bari minse bano abine amaduka enshongejo no gigambo hoki echo ne cyamazima munonga
ngo abari kutundira hanguto nabaremesa abari kutundira mu maduka ecyo kubanza abari kutundira hanguto tubara kushashura trading license tubara kushashura na rent mwene botine kiba kushashura bono bija baraho baguza bagira bata konke binte byara kuguza nibyo bimwe na nebya abantu abari mu maduka bakugira ki haza ba customers itoba ku bantu batambara ibintu twibishanga nkaho nutugura ntubatakaza kutwara wire kandi kuzo mu maduka so kibanyimanisa ngo uriyo naguriza street yatwara customer yo uriyo naguriza nkahi omunda hati nchimanisa ngo bunda kwa atagurize kandi ubona naza kushashura umusoro mu URA naza kushashura trading license mwe nakushashura imisoro yona agaraka tekeho na rent azo mwine mu nabakozi ayine mu namiza n'amashanyarazi nabyo ne bikugenderaho nchimanisa ngo gukwara kutwara customer oriya bayamukosa anda tabasa gukora sales kandi ayine costs ezitweta operational costs sezo zone zaine kushashura kandi ubwo atari kuza kugira ata ezara kuza kushashura hati nico natandika ndo kugira ngo eje mirimo yaba kuguriza aha street bona nabona bakimanya ngo iririgo nabakimanya ngo tegeze leta tunungi tubashimiye ko bona bakorera aho kongamo hati nabo kutureba bija twenda ngo tutakabatwariza nkaba omunjeri yo kugira ngo tubatwariza kubi tubakwate omunjeri yo kugira ngo nabona abanya-Uganda nabona barundo ko barabeho then turebe ko turabatwaze mpora nabo baki baze omu businesses azo mu mazu bazo mu maduka agokorramo nabo bakorenga bari abandi nangunyo wanko mwebembezo wabashubuzi nimbe encouraging kugira ngo nabo bakimanye ngo kuzaho korra ahamwanyo gutari kwikirizibwa bareke kuciremeraho kora atandikireho wazo mukwezi kumwe wazo mu mwaka niwe tandiko kuteka teko tobundi ni korraha hatari kiriya ninza kumara kubwira kwingana ki iki kintu kindi munince mana ngo bwire kwingana ki orebe ko kora iteka teke kugira ngo niwe joininga bari bata abaryo mu maduka icyamuheru imwe kabebembezi nimuza kutaho buryo ki kurebuka ngo abantu abaruganguto bafuna umwanya ubwo bakubasa korra mbatateganisibwe ati yawonde chairman wabashubuzo muri Mbarara City kanso cyeshemere kuba nekora akuba City kanso niyo government yitwito nho tukutahira nko mu government City kanso cyeshemere kuba nekora hate yetenchi ko zabebembeza babashubuzi batakakiro mu bashubuzi bagire ngwiyimwe no muteka teka ki aha nshonga yitiro nsakutandika okuimplementinga omusite kwese twenda tutebe twaza mu obutikirizana aha nshonga gitubahereze ebitekateko byitu nabo batereze bakutekateka hati ekiri kuza kukorwa kibe ekitekateko cy'abantu abegisire kuturaheze kurga omurukiko rw'abebembezi hati tweta abashubuzi nabo tubagambire nabo turentekateka yabo hati nabo batugambire ngo turente babinga hina turente batero kungumbe ni mwabana mugira muta numweyiza bazirangwa abantu kuba kubagira ngo bazombotare tubakwenda kuzayo nibenda kora hanguto tukamanya ngo niryari obagizire ngo bazombotare bayesere nkoro kungana rwabatembeye bakajya ngo batembeye tukabetone Saturday mutwabashita musaha twabagira ngo bazo mukatare either nkakakora norya ninga nkako mu kizungu ninga kankahi kandi ako mu kizungu tukaburi atubona urabatembeye abana bakora buri izoba konka bo butare nobwe biro bazita weekly markets mwe tukabe twenda ngo ibyo byo nibyo rugama ngo bakabeta bagira cyese tutame tubidiscussingeho tubyikirizane konka okufaga binga abantu aha street ya den bakora mu banda baragiro okufaga binga abantu ngo batahe batakakora njunje manyisa ngo niwe yiteka ticiro kora managing ibirargo mu ryebyo hako abantu bitwenjara abantu bakabura rent bakabura okurara abantu school fees kabura abantu babehozire bwa rono banka bice bwo gukoresha takabarebero kajya ngo tubakwehora nabone behora hata nono nanga babeho bata ejo niyo shange ngo jangu tumanaging ngwene twikirizane government abashubuzi abebembezi hati twena tuziganireho then twihemu kintu cyakubasa kugira kita cyakubasa kuyamba abashubuzi kare bari mnonga ubwo yabari Simon says arikura abashubuzi abo muri Mbarara City bwatayero Western Susan Ali no mukisa muri Mbarara.